Halo. Si anu ngarebut ka buah aing. Oh si Kokom. Panggian aing. Di kantor ku aing di Sherlock ayeuna. Buru. Beneran. Oh, bantuan aing. Naon? Kabu aing direbut anjing. Usaha. Beja ka aing yo. Udin. Sa. Ayeuna ku aing di telepon manehna. Janjian di kantor ku aing di Sherlock. Ke orang panggihan. Oke. Tungguan heuh. Tungguan. Aku juga gede, Din. Mereka, kita. Tolak. Sok. Saya kayak jaim. Ya, gitu yang ngomong aku kawan. Ya. Kau orang. Kamu sendiri yang mau gitu. Lawan. Jadi sekarang kemana? Heula. Ayo, main, ayo. Gas lawan. Ayo, Lawan. Ayo. Lawan. Aing lihat. Lawan. Kenapa, Teh? Udin, anjing kemana? Mana Ayo. kabur? Udin. No. Udin.